I kuble yepi waro ki pralog ki was nyau suk wo up yi ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open nyau chepi to ki kubor watame yong katma ha Ukraine hakasngi wakhanro te tons dangi cheki kubor ka UN International Organization nin kasngi Friday da onko wada dang tam R.7 million ki bru ki wada yut na Ukraine nado was dang tma ka Russia hakatu ka arpo so tarik yong bnai wa ar hado nin kasngi Wei da pentip cho kole wada sans pa khan rungut ki civilian ki wada yap wei khandes pa prangut to ki wada manso hado nin kasngi u Putin da bekre na moda fire u ya prangut ki general neida wada chrai palat u warem thmaki da ongda u defense secretary ka wi ne kinong Ukraine ka wapun khon ka wada panbat ka Russia hai MKT wo ak manso ha Ukraine hadin wada tampdung bom ha maternity hospital we da khut ki ka le kam ka actor da kha khon kon nin kasngi da ikon kan thai ka sarkar ka ri Russia ha kasngi Friday da onko wada ka drone ka wada one hair na kitha wa thma na Ukraine da padung ko ha capital ka Russia ha Zagreb we da ongle wa jor bha iwa od hai por wa padung tangwa bha wa member manso ha ite ichia ka yungkre kam ka United Nations High Commissioner for Human Rights hakasngi Friday da onko wada yo ko ya kabui watikna wa ki Chipai ka Russia da penem kam ki ya u cluster munition hakitha wa bon bro ka Ukraine we da ong cho ko le wa ipenem kam ya kam uti ujai bom man ko percha hapo ka international law ka Russia da thet namo da recruit ko khanru hajar ngut ki nong ya khun warim ka ISIS namo ex ISIS fighter yo ya le percha wa ka Ukraine kat kam ki khubor wada yo ka Russia da tampdung bom ko ya ka psychiatric hospital chirup wa lespa le phangut ki bru wa hapo ha Ukraine Kharkiv region da ong da ka regional authorities nei liang u governor ka te ka region da ong u wada nya phawle ngut ki bru ki wada yo wo pinmi na po ka te ka hospital we da ong u le wada kattu ka ningut ki wa ha ka wheelchair ki wam ye ukhi de bon ki metyap Yong ki Chipai ka Russia ki wada thia chamadan hajrong tha hajan Kharkiv ha Ukraine wei hawa kali wa kamon ule yikite ki metyap uwi ne ki Chipai ka Ukraine da ong u kamni yi mut phi woja u u baam ki Ksaw ki hawa yakalam hajrong ka thama hapardi ka Russia wa ka Ukraine neiliang u Prime Minister ka ri India u Narendra Modi da ong u wa kani ka thama dakta bha ko ya waro ki ri hapo parthai wei ka India mem u ya cha liang ko nei won tangwa ko hakaliang yasuk deilang wa ijengkermen wadaw yasuk hiki neiliang u Defense Minister ka Ukraine da ong u waha kani ka thama ka wakat ni ki Chipai ka Russia da pen yap bon ngut ki da ki bru pai ba ka Ukraine bar ya ki Chipai ki Chipai ka Russia da tampdung missile ki ha iwi iyung ha Ukraine iwa da tanyap ia ki khat wingut na ki khat arngut ki family member kam wada yo phi ha ini idur utei ubru chirup wa utei umia wakso wakti to ki wada layap na ite ichia kat wa ki wi wan waro da yap lutki hadin wada penbena ka McDonald wo khang chipor ya waro ki dukan yong ka wa ha Russia nei da wa katma ha Ukraine de ki dur wa penyo wada dai McDonald burgers wa McDonald meals ki bru hedor was at ha Russia de ki dur wa penyo wada da ya ki burgers hedor so phau 1000 rubles iwa mud ar phonru 1000 tangka da ka poisa India kat wa ar song ibam McDonald wanda da ki hedor chilak rubles iwa mud ru phonru 1000 tangka da ka poisa India hado kat won snyau phalande wakam u burger hele den rup han ru 1000 tangka da ki o msnyau to de wo bam snyau lakam utu wo bo dor ha museum tangwa port thma tanong da snyau tho hi se wos at ibam te du ki ni don hi khuble chipon